Paman lakar bangsa. Naya nuna kekertal jalan. Singnya nanggelah paman lakar ngerasa. Ada dari banyak buku ini. Sing mulawet sangkaning dua paman. Ngedarang yoi banyak. Doma warnanya banyak sing ada bani maraka peninggal. Jadi asin gelah terang istilah. Ya Tuhan angkat pinula titian sampun memuji titian titian. Dewankan wenten bebaosan ini komati ini tanja bersih titian jadi Ada pengen bersing ada kayan kelapa terang di bawah. Nak sujaten ini rawasan gelah. Paman sebuah mabukti presiden ngetarang yai banyak. Bakti maraka peninggal. Nang pemekasnya jani paman. Buku atur paman bosan. Sarang saja gelangan paman. Mula ada ni lakar rawasan gelah. Pemekas munukang karyo ngenutang ini. Lunggro Ratu Agung sekadi telwa tangan tokon lewu inik mausan inik daging wedanan kali enin kebaut rarus beri mengalami liannya Misi lama nanti pamannya. Abesik sang sadake pinangko pemukut karya ide nakelingsi. Nah dadua sang tapi pinangko tukang yang sing ada tukang yang berangkatan batan gelas-gelas. Nah kapeng dulu ya janganon pengemong utawi pelaksana yarna gelar tukang. Nah ada tujuan gelapin ada karya sing jadi Bang Presiden yang jagat gelar Bang sing jarane pidan di dua masa di mana sebelah rok jagat gelar makin yen jokori dewo mausan inik moyanyo neraka Iyana nenten wenten Iyana mantu kalau nenten wenten sampun api antuk jokori dewo nih jani dua paman yang nutus gelar pembuka jagat gorepang nih mula aja gelang hitungan karya nih ini sih mulai panak punya anak mantu buka cening nah nih jani paman pembuka gorepang gelar lah ternyata sendiri iya alis Klimpang tak makasiap yang nebung. tadi makasiap Ratu. Tadi gini tadi sih. ini kengken jansat Nih agak kulit singa petulang. Ye, tulang cine kaput tekan kulit tek donate. Kita mau kena jangan. Nih mau agak tulangnya kapot tekan kulit sini. Biasa kita pun has kulit has tulang sini. Oh, berat yang tepukin si Jani. Sing break. Berat break patuh. Oh break utek. Kene Kengkeng. ibidan cang dadi pengede. Wih, Jani dadi pengurus. Mimi, dikelian si Jani. Sing, Udah dari pindah di pegede. sing. Kengkeng nih. Ibidan awak cang gede. Jani kurus. Kawang ci kencing manis. Nu si kencing manis. No, patuh kon Pak Celuk di ayunan kencing manis. Om Swastiastu Pak De. Adi bengong yan. Sing masuk yan.
Sing juari masuk. Udah sing juari masuk. Sing lapis dia bubuh. Sing beliang bubuh, sing. Dia apa? Sing lapipis beliang buku. Oh, sing lapis dia buku. Beliang bubuh lo leklek angin itu anjing. Sing lapis dia bubuh. Sing lapis dia buku. Kedua tu sing lah. Kita norino sing tadi mau belanja gitu. Mumpung kedalon ngorto gitu. Ne orino orto. Orto ni nang orto saja ni. Nah iya no to ulo kasi sing ya sekan. Ato pisago daging rumah lah panak. Sik muani. Daging rumah situ. Oh pisago. Awang kang keluargane jatlu. Oh kalau lu Memene bapane panakne ukut wani. Panak teh mau gawe di kota. Di perusahaan ya gawe. Oh di perusahaan di kota panak mau gawe. Ngelemah panakne ke kota. Des pengangone. Bapakne jadi petani rumah ni. Tadi gedot kena bapaan bakal milu melalui ke kota ngeloong panak yo mau gawe. Oh bang tawang oh. Di perusahaan apa yo pianak ne magawe. Itu yo hitung anak Nak tua. tua. Beh, Yan, kayak ngeredite kau minggu ini. Redite minggu pato dino besek to. Bapakne sing nalang redite jak minggu. Oh gitu. Oh. Nah, Kan kau redite jak minggu ini aja bapak melalui ke kota na Yan. mana ajak ke bapane? Napa tu ajak saja. Mau gandeng. Gandeng. Bersepeda motor. Oh. Pakaian lah Petran bapane. Oh lengkap ya di Petran. Pakaian Petran dinas yo. Dinas yo, boy. Seret ke di kota, tunggu sio magae. Oh. Tuan bapane. Jangan lah tadi tuan di sisi. Tuh dengan di sisi. Yo ke tengah panak ni. Hidup ngu mesin nyangan. Mesin pabrik kan ada di tu makajang hidup bang yo. Au, serame punya mesin. Kamu ini di sal itu. Yo tomek ni wang kota. Bi bengong yo. Suban yo bengong tu. Lak katin padaan po bapane bengong. Bang oh pak anu penjelasan bapane kan panane. Au, Unu pabrik ni gitu ya. au tu. Bapo kang nawang. Pabrik ni bodoh tu. Yen nyuk celapang ditu. Pesul legis. Pabrik kopra ya so. Ni bedangin totonan. Yen nang kabah celapang. Pesul ko kodoh. Hah? Sing bahas pesu. Hei ko kodoh. Belebang. Nya kadang orang tengah canggih alat-alat. Canggih sana lalat itu ah. Ni bedajo totonan. Yen ba isi celap ni kabasang dah diurutan. Oh sosis ada itu. Urutan. Sosis. Urutan. Ah. Ben itu bo sosis ada. Sing, yen sosis, sing nak ni masuk na Wembley tu sosis. To osis. Sosis tu. Oh, organisasi siswa. Dia kalau yang tu orang tu. Sosis tu B urutan macam ni. Sosis. Oh, sosis. Jangan ya boleh. Bodoh dia ngetengsak papa ni. Bengong nak Bengong. tumen na bukan ala-ala canggih. Au, lempat ke papa ni. Hah? Lempat ke papa ni. Tiap nak liu karyawan di tu bang punya jelek-jelek apa nak tua. Ni bapa wak lekat di zaman pes bolong 4. Kita papa ni. Pes bolong 4. Lekat kuno adi ni. Kijap mato kekat buka penyumuk kekan tampak. Ketuang papa ni tu. Lak hati nak tua. Wih. Tiap nak liu tu dan ni Lak tak karyawan di tu tu. Ngat jengah bapa ni untuk bangkian bapa ni. Nah, Sing itu ngak liu. nah, mungkin tu yo bapak anda di ni. Hei, do cing lepet bapa di ni dia punya liu. Bapa subuh je blong. Sakit walau belang jani ni. Kau canggih alat jani. Pukul sakit jurusan. Nyuh kecil ni lengis. Gabah dalam dia kodok. Isi lah kepasangan diurutkan. Mentepong kebar bapa sing bengong. Adi sing bengong yo nak tua, mungkin tu. Apa? Ye nang bapa cuma. Hah? Urut sing jelapeng bapa. Dan dici. Saya luang yo nu pabrik bapak ni lah. Ingin kata nak ketua. Mana nang iya ke apa ngerana? Coba, saya gugu ke panak ni. Oh, panak Dia ni menurut teng celok dari ci. Mulai. Kajumah ni takut ke memesang nanu seng. Kan panak ni. Penangan anak ni. Meme saja bapa kan nyak ngurut tu me gitu. Tadi cang. Ada di cang tu. Ai kecil tu bangung yang tu. Boyak jenik. Masalah sepele dah diuyut. Okey tu. Memen salah tampil Piau. orang asian kan bapak si panak ni. Au, orang Ini nah. Kengket. Yen manipuan, lemekin yo. Nyen. Yo wayan pangsing ngawang-ngawang, meswang munyi, caro yuyu nebak tangkah pedidi dah dene yo.
Untuk apa itu? Man bukor tan cine busan. Ken. Pes bolong 4. Oh, Pes bolong tawang ci pes sakral tuh. wis bolongnya saklar. Saklar apa? Yen saklar listrik. Saklar. Sakral. Saklar. Yen kasarang jang pes tengah tuh. Wis tengah wis bolong tuh. Suci pes itu. Wih, Bolong artinya tembus. oh, bolong tembus. Buntar winu. Winu artinya simbol lido sangyang widiwasa. Wis, Puyung. oh gitu. Puyung ingaran mang kalido sangyang widiwasa. Mau pesengan sangyang mang. Sing dah dileceh yang ketuang ceros jang busan. Ada sing kenang leceh itu sing ada. Di ngugu tuh. Gugu cang. Ci sing nawang apa bedan 4, apa bedan bolong, apa bedan song sing tawang ci sing gugu ci tuh. Cang blok poci blok nih. Adi ci mau balik nak orang cang. Mentok song aja bolong tuh mau bedo tanci. Mau bedo ada len Iya, artinya. nih song, nih bolong. Do kenyek naki. Mencari aja apa bedanya? Uleng 4 meluna. 4. 4 artinya sing mau bolongan, sing mesong. Ah, tuh bedo, tuh bedo tuh. Bolong artinya 4 itu tembus. Oh gitu. Bolong tembus. Tembus. Oh, Song bolongnya nungka sing tembus. tembus. Oh. Jodoh song jangkrik, Nungka. song lindung. Buka. Rabe bolong, Oh, tembus ya tembus. nuju hujan, Oh. tuduhan. Is gitu. Kemudian joh hale. Nah. Sedukun kan ciliu ada song. Kengken. Song kuping. Celak kuping ci tembus apa sing? Pangsing cang ngawi-ngawi orto. Be mesti nyusut. Nah. Nungka. Buka. Ada ngawan, ngebot celak. Nungka. Buka. Song mado celak matan cine. Ko nungka, Yen mato gerak meludeh. ko sekan nungka ke bani sing nyelak. Buka. Song cunguh, celak Ah. song cunguh sini. Nungka, kaceng ngon sini kacengnya. Nungka. Mau bukti, Bukti. song jet Eh, bang sekan jet sini celak. ada. Nungka, Buka. nungka. Song bungut. Ah. Sekan bordan kan. Cang percaya pun song limpak. Sing bacang mogbok. Ada bedan song, ada bedan bolong. Tuh, nyelak song jet, song bungut tuh dia nyelak. Cuma cing lah. Boy, gitu. Mak, jangan no, jangan. Oh, sila jangan les. Takil, kengken nih. Tangkil Mendo. semanganu. Begitu? Kena-kena iban sini. Kengken. Sing akil. Ulis tepak patan waton awak memarakan. Baju poleng, sapot poleng, kamon selam, udang batik. Begitu? Kan meseh pengangon sini. Mulai yo dia menunggu aku ke tujuan di kengken nih. Ido pe pangalah nguno kayo, Ais. pangalah kreativitas, Oh, panglah padu kaya. jalan ngale gae. Mati gai. Kaya apa ale? Gae alo, Kaya lu. kalau pangliu man tipis. Kaya apa lo liuban pe mudah-mudahan Hai. karung. Yen karung ponong, Man, misi landas ng batu ng 100 kilo, si bubol baong cie. man kaya apa ale pangliuban pe? Nya ci mati. Dia cang matinya kaya kali gaya. Bangke sini bangun cang ngale gae, nedlot di jalan aspal ini. Sing ngeresep cang kengken nih. Yani cai idap-idapane mati. Cang mati. Aw. Begitu? Nganang pulas di sendengan margo nih. Pulas. Aw. Begitu? Cang negak di sisin sini, di sampingan sini, sambil yang cang ngeling. Begitu. Begitu? Tulung tiang jero sarang sami tulungan tiang jebos. Nyaman di tiang igangsar padam jero. Gitu cang. Itu cingling. Aw. Begitu? Subak itu pirang ado nak liwat. Kengken. Tekuling aja nak dadi guru. Nyentuh. Luwayan Murdani. Kau teko. Uling di Banjar Badung. Kau teko. Aw. Jadi guru. Aw. Kebet kebagai. Kebet ngeseng. Yung cang. Cang tepuk ngeleng. Oke, so. Pedalam moci. Ais. Bang ni de pipis yo. Oh, bares yo. Subak itu liwat Bu Murdani. Men, bedo teko. Biyen cang ngeleng. Nyen teko.
Guru masih teko. Yen to. Pada Sujano jai tingan. Wih liu guru ini. Ngajaran kau banyak kriyo mulih yo. Kau tepuk masa cingeleng. Kok kau cangeleng. Begitu? Imi kan se pade. Nyaman yang igang sar mati pade. Padalam kan pak tingan ya Sujano. Begitu? Bang ide pipis yu. Bijak lu buat kau. Yan ada nang ngajak keduang kali na mang ide pipis padom siu kuda benang lah pipis. Dua kali pas siu. Oh, Saya siu dua kali. duang yuto. Dua yuto. Acepok man duang yuto. Oh. Yen kanti ping duang dasar si petang dasar yuto lah pipis. Oh. Yen monto liyo nang lah pipis. Ya aduh. Si duang asa yuto, cang duang asa yuto. Apa? Apa kena sini meli? Ai, ada tuna. Meli sepeda motor, Beli nasi, nasi. meli baju. Baju mau lali. Ada tuna 4. Kod yang Kang Wang. Oh. Setuju? Setuju. Nah. Kang setuju. Akan jing makaso besado. Angon rurup. Rurup. Rurup banci. Bang saru, bang caro, bangke seken. Berurup jang. Oh. Aci di bangkene, di bangkene. Jangan leng. Jangan leng. Weh, Go. ya mau jenang cito kupeng bisa ngeleng. Keng go. Bahasa yuto man pes. Ya jang. Beli nasi. Jom lali jak kunang ni. Beli motor. Bendan kan medam bangke ini. Cek motor. Jom le kunang ni. Weh, bulat dengan tengah wong kangkel. Tulung. Adi bangun. Ni nawang. Kau Pak Sujano tu jaga di pagi tu. Yo nyuruh tipis bangke mau kita ngincah. Kalau coba bangun kita ada bangke ngincah kecil. Oh, mau kita ngincah? Jangan play ngi. Mau nangan sah. Ketua Dah. Saya ingat. Benar masih itu Anjo. Ada tunangan, beli nasi. Motor curian jejah nih. Tulung yang jerah tulung. Weh. Dia sedang wakbu tu. Wah. Dijak mati. Yen gigis cangeling nyen ninga. Ajar. Keras pengeling pang medingan ko blak kiyo ko bau makajang narau. Tu. Duang aso yudo man pes. Ya jan. Wait. Lo kene Kengke. benjahan populas nyen. Ah. Ko besan cang ni ingat cang san nyen. Unu apa bin? Di sage kenya nawang Ah. gugut semut gincang babuang ci. No. Ko bangun lejat nyen. Wih tengat peratur. Yo menyohong pes murdani siu ci gincang kan babuang lejat cang lakatin cakan yo. Nong baban buang sing ada semut sing ada sing itu. Nyenawang, yo jangan di bangke ada terus samping lem. Yo aja ke samping. Sini bangke ni. Sini bangke. Jangan lem. Sini jelek. Weh. Udah negara jelek kenang. Wah so yudo nak kenang. Ya jan. Jero nangin. Tiang jemput jero. Weh. Tenang bangun. Kengkeng ini nah. Sekan kengkeng kan sih. Nyaman di tiang ingan saat padam bagus. Hah?
sami pun. Ngoyong malu sekarang kau ngoyong. Telur-telur meling. Bangkiangnya semoyong-ngoyong. Jangan dulu. Nak kengken uno nih. Ajak tiangipun metutur-tutur mekangin mekau pungkat sepisan kan bangun-bangun terus padam Jangan apa ke rumah sakit. Dong las lales tadi Klasik mana? Jangan apa-apa. Bangun. Nak lingsir-lingsir mau sang wangki tanunang kina telen toyan panon sing dadi ketelen dia matu pang sing jang-jang-jangal kone pejalane ngsi suming nah jadi kene jaban awak subah kelih-kelih hadane ngudiang gitu yang mula bener tindih wirang tekening nyama patut kudiang jani iyo pragatang maro sajan awak kesekan satyo menyamo nih jangan apa nang ditiang o kelabenang wah luung engal pragat sing jam genep membakat kendang sing gitu nggih nanging sing dadi raos segen jak gelur-gelur ngurang abe nang menilakar ango ado ba beno namping pipis Ramon barang-barang lelenan dereng biar sing apa kelangu Kang Wang je pecutatan kanistane jemak pang peragatan sile pun kayak gini kone manah titiang kan becik cager titiang nunas ringangan ke Kordewo oh kena cine Kordewo aja lungsur titiang berbio net pang sekan aku jo cina ke lelenan nih menawi kantos nang sasur yudot yang gede saja tuh tagihan jelemu nih angin naur cicir yang sepeda motor ipun bedot lengah benjak beli cari beli rumah udah gituin menggenapan dia malu Kang Wang nak kudo ya ngabo nyenyen medayo kelken kau kene untuk sir nih abot long tali kan Kang Wang sih mau malu angon petangga perlopah apa cara jani ya nyen medayo kelken kau kene untuk kane wih, jadi senak itu, dia nak sekala pipesnya toleh ha, aneh ngiyangin, sangyang rambut sedana, kadang muda cemang kau nak biasa kan, ya udah lagi untung ngawak kalau nak pipes, gelis-gelis duduk titiang malih jadi kene nak pangwang ne malu amnguna, ne malu abo, nak yadi ne juru raksa yadi mulo, wakasan ngabo pipes sama kejang, belah tegarang nakon ken yadi. iyan bantah anu mangdo sasur genap iyan tu boleh kita Nah, mugi-mugi pangsido. inggih Melahang renguang nyamona. Ampun, Sekali suwe, kelimpang. Dewa, nya. Nah. kada naitingan ko Lo dali cepot ni mak agan ni siuran dah. Yun, tak. Manpes, Ngidam matan si manpes. pes ya. Udah man. Lo ali. Cici batos. Nyayo adil pembagian. Dompatos, cang mati cing leng, cimatos. Ci besepuluh medam. Cing leng, wak bungi cie. Wak mentak mantik tuyo. Ngapatos, cimatos. Nyayo adil. Susu. Cang doang tali. Ci siu mero adil. Cing,
Sang siu mangatus. Ci siu mangatus. Jang doang tali. Sing Siu. Kan sini. Ya yo adil. Nyak sing to. Bukan mati kan mati. Kangen gelakin cai. Len semua berah gini. Len kewah ngurusin bangke. Adik itu yo cara siku-siku wow. Kekah tu. Ban kekeh. Oh. Bedam ni patah si bon. Dan di tiang bundut tengah. Nangke nyakit. Ajan mulu. Ulang hidup ke mati nyakit itu. Ngeh. To mawinan kerungah-rungah gelah mai pangseng yang mirip cara ngantos sanggula mengelikup kaden cikelujan balas awen kegesuan gelah mai dong kali ini ye mudiang yang ngorto aja bangke Sira tu. ci ngajak yo Di tiang ngoto sarang bangke. man to Di tiang budo. ye besekan Cokore dewa runtat. Santung enten polin jina. iya po nengok bedingah gelas sekan cang doang tali ci siu gitu boy Siapun iki. Ampun naico dumut ampun naico. Ken saja nih Cokore dewa kimut pekayon ring di tiang. Santung enten polin jina. Teruntak pekayone. Oh, Runtak pekayone. Pajar di tiang sekan tios. Pirang cokor dewa. man saja nih ken tuh. Iceno pipis lung tali. Beliang kacang-kacang di duang tali. Angon kocai di siu. Kacang-kacang di duang tali. Kocai di siu. Oh. Kan ngeras. Oh. Cang duang tali. Di siu kan kendan pirang dewa. Nah. Tadi lu wong ngorto aja saling angut dan kita. Tahu sama nator dia bangke kekah. Kekah bangke dereng kekah ting-ting di tiang ingana tuh. Oh. Ting-ting di tiang ares kekah di 25 di tiap tahun 5. Ngan sahang di tiang tuh ngancit. Kan katina mangut anggut itu. Oh. Mana di tiang sapun iki ya tuh banggung. Ken jadi kena sini. Basis dengan Margo nih pun anak. Kimut mana di tiang wendana lintang liwat. Mana di tiang lawan-lawan yang di tiang keser yang di tiang bakto di tiang Pangsing nyelempang, nganang pasengan jalan nih. Sambil yang di tiang nyantos motor atuh. Oh ini nganti yang motor ya. Pacang tumpang di tiang motor buat di tiang mulai. Sing ada motor uleng tuni. Saking semeng dan mendan motor liwat amongan siki aduh. Inilah cor di tiang. Asiki Apa sing ngantuk le? Tok ada ngene lampu nih. Dulu lihat keluar motor terak gede. Aduh, sing mondor. Aduh, sing mondor. Mondor ngene, itu sing aduh mondor. ada bangke dijagan motor. Motor Madam na itapawa di bangke. Saja ada motor keluar. Sar, Yan, mirip kenat sana lian yo. dek napi. Sing man ngale gawe len memulo sing man nyitak sing man. Terus kan, Google penyemak ngale gawe tadi bangke. oh ni, takil mis mangan. Panglah nang podok kreatif. Oh. Panglah pun kayo, jangan le kae mi gitu. Nek gingseng lah kali-kali ini. Nyak kita. Sing medak ayo. Terus sekon dewa ngudeng di tiang. Apa orang? Nyak si mati. Oh. Can ngudeng di lah dayo. Mendok. Pikole jang mal. Pikole se jang mal. Dan kason dan lecak se jang isi. Kena maro bang cicak. Kan bukti ni cing apa bes jang nem. Pikole ne bahasa le ni siang ci tampat ang ci. Nak maro bang ci. Di 2 kali. 2 kali ya ampun.
Apa marot long tali? Long tali. Biasa kata mandalan mulut kali kali. Kan Wenson. Dong kali kali uli alo uli ang memirat kan. Kece ang bate. Jangan saya nggak tahu mirat ya, Sekan doang kali kan. Dua kali teman-teman. Kurun. Tajang pisunal. Jangan saya misurang cicing. Genap bang cangci. Genap dua kali. Bila. Saya nggak tahu Pas gede kan lop nih. Saya sakit gede. Jangan pisunal. Mulai saya nggak tahu Jangan pisunal aja jangan teko dewa. Sadana sakit gede, sakit jenik kan mau kene ngerti. Bila panjang ibon. Tidak, saya nggak tahu Pisunal kan. Jangan saya misurang. Nang bener-bener ngaku. Udah dilahin. Long tali. Apa doang kali? Wow. Oh kali. Dua kali. Oh, buangnya bensin. Nah, jemaah saya pun sakit gede. Keke hipo. Sing tadi kene keke. Sing tadi penuluk timpat memantap tadi. Peluang keke. Si gangsar muah kingsir. Dong dadi hati gelana uluk-uluk situ. John. Dek kadung tuman biasa ngi bengal kayak kene na. Besekan nih can kena sang yang widi. Merupa 5 batis peminah. Ni angon makena. Betul. Ni angon magae. Nge. Mani astagina ni nak gani bone. Udah Dong udah dipalak. Masa jising nawang. Apa ya nali alo? Elah lah. Betul. Awak katiun sayu wakti kadi hosang kuikan ditiangi manusia setata keikat antuk rajak sama Nah, tawagan amurian unikiangan sepur dewa kini uluk-uluk ikan ina kios dan kesasat ditiangi bungan sebuah mahawan manik wandok itu. Nggih. Nah, jadi pangseng jak memocol saja cing ale gae. Tuyuk lah anggeleng puluh pijet nih kodayo si siu. Nih bangke bang siu. Lah siu tuh. Singnya adel bener Nah, nih kini kemudian lada geruduk sing lah enduk. Oh, ini dia satu. Nih ada utusan oleh dipuri deh. Nah, kering si rajung ibu matuan gelap ini rajung sang sebono. Nah, kalau karya agung minta kakinya. Wih. Balik tidak nih ki. Kayang purnamo teko nih. bilang sama pak kurang aku mau Bisa semenawan ide menduwe Oko istri sawiji milklah. Sadanya nah tuh udah diserang Yunido panggilah lu ngobi kemak kau ngerang. Ah, betul. Kalau Cek di kene bat. Demaro sing jadi aduh sing dipuri yang hijau jenenge. yen galah kalimangkin nak istri sat-sat yuk tentang bukan berkoyo dan udiano itu wes Ini kene bat. Nanti nyelah malu kemawangsen ke Yadi. ke taman sih ke taman. Gelah taman masih tangkel lenda kalingsir bagawante ya tepuri ton duwe ini. Jangan kita wajo pemargi ke do ini sebut juga di yang di Jalan sama. Nah, Diolas ini tapi yang ngiring geladong dadi geladak geruduk cacau. Tapi diajang itu nak kelingsir decing enak pelak. oh, itu mulai bos. Nangklong kini tuh bentuk. Inge. Nana, pang manuk teken pal. Betul. Sangan. Gini.
Cokordewo. Ngesengin meneka di sekian titiang. Mangdane titiang pedak tangkel ini kira ngajang Pangwuh Cokordewo. Menawi wenten wacana sane syarat pacang ketiba yang sekian titiang. Mangdane antar talaran tok titiang mari dab-dab. Aingih durusan nikin sekian titiang Ratu Agung. Bibi, Aingih titiang. dadi misinyen buka atur bibi ini marka pinukudan gelang. Ada nyen mulane bakal satu yang gelah kapinukudan bibi. Sakewala nengiring malu gelah bibi. Jangan bibi. Sampun api Ratu Agung. Neke paunukan gelah ada merapi diri di jagat kau repah ngiring ide beliau. Dadi ingat saja gelah bibi. Dugat gelah nu nyenang itu di jagat dau pura, dugat gelah nu anu. Terahin nyen gelah merakti di bakti, nyaku pang tangan lagi desang yang pramukang. Lama kan iri wega, presiden nyen gelah manguhang jatuh karmu. Sang kesinatrio luwe dini di jagat bibi. Ne jani dadi misi, buka pengabden cenah gelah. Suwe cekawin ni kapinu kodang gelah. Lap lengan ku kejam. Presiden gelah merapi nyereng ide beli agung dini di jagat korek. Ne mula uli malu sangat laki yang gelah. Apa gue ide sang kesinatria mau tamu dini di jagat. Ide kelintang pradunya yang terang banyak. Kita masih banyak mekejang. Sumuyak ngaturang pangu bakti mantuk ring linggih ide beli dini di puri. Ratu Agung istri. Dadak nakasami nenten-nenten tempat sekadi wacanaan Pangwuh Cokordewo punika Ratu Agung. Yuk tirakan Pangwuh Cokordewo punika. Kalintang mau tamu pisan yani kemana atuh titiang. Kalintang sayang talaring ngangani Pangwuh Cokordewo. Yani kemana talaran tuk titiang tamet. Wet sangkaning Pangwuh Cokordewo talar kalintang pawikan pisan. Ngiringan sekemargan rakan Pangwuh Cokordewo. Nabdab jagat dikiring kauripan Ratu Agung. Tuah misi buka atur bibi. Sakewala bibi. Sapu nabi Ratu Agung istri. Dadas promangkin tato danan Pangwuh Cokordewo matiosan pisan. Sekali sungsut yani kemana antuk titiang namet. Nabi menawi kesane wentan Ratu Agung. Nabi wentan sandang pitayonin Pangwuh Cokordewo. Nika sane lunasan titiang Ratu Agung. Bibi. Ayo titiang. Ya dia senamone yang kemelahan gelah. Merabi ngiring ide beli agung dini di kaurepa. Sakewala ada masih ning wetuang gelah sebab gitu. Hari ini kan Nabi menawi kepunika Ratu Agung. Mekelo gelah subeng ngiring ide beli agung merabi dini. Sakewala tunggu dari kayang jani gelah konen presiden wetuang putra bibi. Tadi ajreh nyen kenah gelah. Yang satru segelah tu sing presiden wetuang putra. Nyen bakal ngentau senlinge hidai beli agung madak napa ini di jagat kau repa. Tina putung bakal penadian jagat di bibi. Ratu Agung istri. Kengkeng. Nenten mapi salah yuk piring yang Pangwuh Cokordewo sungsut sekali mangkin Ratu Agung. Sanuanten banget yang lusuk yang Pangwuh Cokordewo. Sampunang parinekan punika banget angin sekal ring kayun. Pemekasan mangkin. Sampunang Pangwuh Cokordewo lali. Pacang rasiti bakti ring ide sang yang pramekawi. Diastu nenten mangkin. Menawi ketenyang pungkur dados Pangwuh Cokordewo pacang medalang putra Ratu Agung. Ayo ya. Jadi misi nyen buka atur bibimu. Yen nang kone nyen ada sehit kawin kapinu kedan gelah bibi. Sakewala sangat gelah kapinu kedan bibi. Hari kana Barang ini besar. Tetapi ngerasiti bakti ring ide sang yang pramekawi. Dumadak-dumadik engal yang gelah presiden mau motor maning presiden gelah wetuang putra ni mau sampo dini di jagat bibi. sampunang sumendio maliring pangbakti di tiang Ratu Agung bang ya di tiang pacang iringan. Yen gitu. Wenten napis adi kagiat Pangwuh Cokordewo. Kadang pelanggan gelah merarausang kelawan ukudang bibi ni kanting sahab gelah bibi. Ring parinikan nabi punika. Sembangane jani gelah mesemayang ireng ide beli aku. Tidur di ketamana ide bakal ngerautin ukudang gelang. Apa nada syarat bakal bawa sang ide kapin ukudang gelang bibi.
Yen ing Yukti asapunika mangda nenten kasep Palungga Cokodewa tampil nglakan Palungga Cokodewa iring lulusan Ratu Agung yen kita jalan dan yang ini. Paman Gingsir. Tunggu diang tadi newe paman tampil. Manidai beli agung rabin gelar itu paman. Nah kengken ke paman tunggu diang kipak-kipak. Nak kengken ya beli tadi je beli bengong mati ida Agung istri Weh, beli mah takon kan ilo. Ah untuk apa tuh? Uli semangan mula lo ngiring itu bagung istri. Adi bijak tandro metakon buen gantian sing je marauli semangat mula sekroset yang irengang itu Sing itu mandu mau kijau-kijau. sing man kijo. Ngen ya tuh lo. Ya, nak kengken mantap pao nganti nyen ya tuh lo nak kengken. Nah kengken paman. Sekan san tepuk beli ni duri. Hah? Bagung gede ngandeng anak istri anak lo. Uli duri tepuk beli. Ne percis rambut bagung istri. Jet ne silek ne patu. Kene ben mau gandeng ne lo tuh mau gelut tubuh pates. Tuh, dong sajang gitu nih beli. Kan, Oh, kita beli kita di beli sana, minta mau bangsa kan tadi ini. Man beli nunan dua kok deh, pecah mau hijau. Siap mau ngusir. Wah ke kota Manayon jangan gitu itu. Kan Beli, yen sajang ke buka raos gini ketu kene tiang atur beli ketu kene dari bagung istri. Beli jani na ngale menak ida bagung. biar mau takon yen saja. Kan sekan tinggal lo munyin beli nih. Sumpah tuh supaya jani beli menak ida bagung putra. Jangan orang buta, kalian nih lo tuh. Biar tak beli ke gunol, kok nepang sinu mau bawa. Paman Gingsir. Dijang mau pamit atau dijang mau pamit? Engangnya beli. Paman. Aduh tambah daya yuk di dia ngerakan keluar sekolah masuk di kayu nasa puniko Ratu Agung. Yang Pas marane yang gelah metutur-tuturan kelawan ukodan bibine. Nuturang paunokan legan gelah merabi dini di kaurepan. Nejani nadak saraglah nih ngahordo buka kene. Idai beli aku ngajak anak loh lena. Tunggu dada dilalis kayo ni doni memargi buka kene bibi. Yang dia mondok kadirasa bakten gelah, tresnan gelah merabi ngiring ide bibi. Dijamine beli gelah bibi. Ratu Agung, titiang talar nenten kemana ngantuk dia? Satu anten sapuniki antuk. Yen Yukti male bos-bos rakan Palungga Cokodewa rauh ngerauhin Palungga Cokodewa mriki jag menangin kuekin Ratu Agung mangna ida uning. Rasa jengah herang kena gelah bibi, cekuekin semua bibi. Iya, titiang nyarengin Palungga Cokodewa. Irit kasepan beli ngerau beli dewa. Ak sama ngati. Tiang beli mah. Kadung tangkal ring nak kelingsir. Beli kang sama pesaksi. Itu nak dosa kan aku bilang. Kasihan deh lu. Tang matur ke, adik itu ya adik. Kamu ale gelang ketepes, main ketepes. Nak kengkeng saya nih, matur nak bener. Petek abulon maco jak ngeraos. Nak kengkeng saja nih lo. Tandro kalian semua Cokodewa. Ampun becek ayo Palungga Cokodewa. Malih tandro katakan Aisyah. Cinta kan dia. Sampun becik kayon duwene. Boleh nganeng nak istri jegek.
kumpul kang baptis kocak melo nika makane wis mulut kok dewa. Jai. Ini ya mun nek jekek bagong gedang kirang nabi mati. Kirang bakti. Tapi Nang adeng-adeng malu. bahasa gedang gedak niki. Nasing ngoboyokeun gedak sing tombang sing wale melang nae malu. Pangsing celang bungut teken mata. Lian subuh bungutnya ngerepet limane ngecitam. Nikian matanya ini ngenot. Telah mangko taman ayun kijo. Mandeng mak yo misi ngelut bangkian tidak. Njong baptis kantuk. Ratu Agung. Yukti sekali wacanaan Parwo Cokordewo. Nenten mata tidiang sene celang, bungut tidiang sene celang, tapi sene ngawenan. Makengke. Tidiang uning matur rasa punika yang Parwo Cokordewo, duaning para kan Parwo Cokordewo boleh matur. Nyen. Oh digincir. Hah? Dingsel mata kene. Mantu ning ada belakang istri. Digincir? Apa ada yang tidiang? Wah, benar yo. Iya. Tabrak-tabrak. Ayo. Ada perlu. Balik sendek. Ini perlu nih. Apa? Karya benda di judi dah. Pangsing lek ati yang para kendali di kuripan. Hiring. Tidak dua aku mau bisa saput. Cangse, cise. Saput Pradao. Sing saput kongket. Wih. Nyetel. Nyetel. Para kan pengiring puri daone. Au. Mau udang songket. Saput songket di channel. Au. Sudah. Saput tuh. Basegar kena paling parakan puri doe. Nggih. Pangsing tuna sejawaning kaman saput udang kan keris. Mau kejar apa sih? Cise. Nang balen. Aduh. Tuh, tajam sana tuh. Iya ne tajam lanying nih. Anggon gelah pindo ngancuk bawang ji kengken ya. Jom. Si Pangnawang sing je senjata ne tajam lanying duen bisa natunin. Raos munyi di kengkene mangan teken senjata. Awanang sinurat dini di sastra nih. Wasito nimitan teman-teman Laksmi. Wasito nimitan tepati kepangut. Patut sayuwati menang. Ulian raos bisa ngemasin bagio. Nggih. Kemenak mirengang ningan. Ulian raos bisa ngemasin mati. Dam. Ci. Dados asa punika jalan mula runtuh wacana duwe. Apa satu angki mare uning nyi teken yadi. Iya kan wendang. Mapi ni mengkek maka saksi Nyujong jet. Jo, ndiang ki bisa ngeraos senggelah mangalen nak loh konya kijo ketaman ayun kijo to. Sira macam sapunika. Nih. Di mengkek. Au. Betul. Arwah, niki yo ngai-ngai nih. Pak dak sebang. Nengken. Apa turung cang bang istri? Iya nang lambe yang sabuk, kancut, kamen, do bungut di bibir lambe yang kan? Di keto luwung san masih sebang beli. Angon beli ngiledang. Ulian bling sap matakon keto kencang. Ajani andang ingat, incang sacang sing bisa mejujuk. Kemana kaden beli? Ida dua gong istri matakon ken beli paman gingsir. Mendadi paman newek tangkil ida beli agung gelah nak dijo. Aleh beli tiang elo mai jo. Mulai lo ngiring ida dua gong istri oleng tuni semangan. Mulo tiang sekali ngiring keto tiang. Ye, anak itu ini kan yang ada tuan maro. Nak lo bajang jeget, bo apa tu aja rambut tidak dua gong istri. Jadi apa tu aja asilet tidak dua gong istri. Magelok tangkiak kau menikah kalau ada ke taman ayun. Tiga beli ngomong kita. Ara dini. Dini tahu. Oh. Kalau kau, ada bagong sebelum dianjak padang mengikun. Sal. Ya. Lagi sebat. Lagi salah tampi. Yang kene solah nyaman kini. Japit duit ada piteket nanang kiri pidan. Maku salah keserahkan gelah. Kelideh lah.
Kerja ke Madiang ke mana? Tijang lah ya mau bisa ngomong dikit. Kata Madiang. Nah, apa yang jelas? Ini coba kamu nakal begini. Jangan sekarang sanang larando. Mati tinggi. Ciputan dulu. Nebasan. Jadi kengkan medet nih. Makin. Deket di bangsar. Makin dulu nak. Oh pakai tidak pusako dua ini berdiri menghundus ratu memana-mana tijang. Pejenangan mau tamu. Nenten patut agen ngemadamang kebocora rumah sakit pun jelbot cicing perung bang yang tijang muput ke Ci kenakannya mancing ini. ye sampun itu kor dewo Yang sebagai itu lotang. ye karena ribut Nah, lah. Tani bu, nyaman kau merasakan. Jangan cupli. nyamuk nak kau percaya dua tengok tur nyamuk tu nolak boleh babakan begitu yang ada angin sing ada pek tutur ngekek lagi sekingat yang ada pek gak mendakon lihat itu si sakit kali ini bakalan ngebuluk ya dia belakang di mana yang matian dasar seperti mati ci Ya kenal. Yang ikan nonton perdebasan guyu-guyu celor kadang saja sekan ngematian tata duduk sing misi besin pek ser Terus satu. yang gelas nggak diketo toleh nah melahang tunggal nggak gini manjing sang yang pas pati macam-macam kalau mati Om Swastiastu ye Pak De Kengken jadi perjani cara siap matatul di baong Lempo. awogang tiang mengkengken boyo aja sangkan di tiang ajerih kepada mangan syukur man kimon sedereng di tiang padam mang na boleh di tiang metaken ringangan untuk apa takon sih ini bro nah bangun paksakan wawu di tiang matur sapunika ring yari pengrao syukur dewa sapunapi do Berarti sing gak ditakonin duka alih kamu ngetepe sengale main-main mimik nyeri lah ngomui al tuh becek oh ganas nih yang support hidup duka nyak gelah miagang menggonggang ngajak iading ngajak rabi deh dong duong tuh cara cia becek duka ida yari sangkaneng cenidro pekayun rengangan syukur dewa di tiang siwakane nyugjokin pekayun ide yari lami yang kudang warsa sampun merapi dereng mas putro amung sewiji dan nyenuwo paro pekayun cenidra ida duka kantas memuik kantun nungalan guru makan pekayun ide yari rengangan syukur dong gitu cidot nyujungin yadi inge nu ya saja rumah pet nulut katu rumah kat nungal yang kita sudah semandra walau uroyan di tiang nah ini yadi sampun gego, sampun naduko, mekenyir atau mekenyir. Dor, rai do ya. Ko. Yang dari paman bisikin. Paman. Gimana tawa jangan aja Hai, ini barang. lah hati Da adi engal janidra. Ini dewek bali. Marotain mana bukin bali ngajak anak lu.
kawanan ragan hati amel-amel sayang janji kalau beli monakon Hidup hati subon awan Igal-igalan beli ya mono umenak geget buat beli dengan Punya bentar kan Gensi Nak gening ngejen gitu udah kakak yang puas bisa jalan senang bahasa. sing menang magendeng pesu ya puas kayak gitu yang gelak ang puas melihat sing tengah mah apa puas gelak puas beli net ngeteng tel Dona gitu Aduh, you don't nyala taro. Kau berjabat toh. Numi teh. Biar mati cuma nawang. Nah kang wamun dosa Tadi Titiang beli. ampurayang na amu kebeli nyengohong ni dewa boyo-boyo kuantan di subane kenah-kenahang beli tadi misisan bukan raosnya Ginsir Ih, ratu beli aku. Titiang nalar banget melungsur pengampura ringangan beli. Duaning sane wau. Titiang sahasa mengapidu keringangan beli ini beli. Ampurayang pisan titiang. kewiyatannya beli yang ayu bahagia tersuk semang beli apa nikah pinaka bukti rumakat lulut asih deo tanu pada marp kening beli Sayu wakti ka di baos beli. ideo dan sanang sang saya salengke beli melaksananya boyo-boyo kadi rasa di peminah beli ini atau pemibar sing ada itu lagi nah makin awanan beli pergatan ngerawan dia ini kirim dia lu kirim pan penyeruane ada bumanti saratan beli minat ideo sampel kiran Parinikan napi punika beli. nah kelingsir ibiang itu dipuride lakar wangun karya agung mendam pedagingan empuk malih saha ngendak lingih oras pati kalpenah nikah makawan dari piserang kayu nide beli kelawan ide panglugawi kejagat de kelngerajagen kayu nide Dados ni bon titiang. Ni mangkin ida pacang ngewangun karya agung sapunika. Beli sarang titiang. Mangnat presiden ngelungani mereka ke jagat dong. Yang sapunika dan nedang beci ke pisan beli. Titiang sampun dot pisan mana. Pacang tangkil ringibun titiang ngiring-ngiring jagat dopur. Laning beli kader sampun uni. Sampun suwe titiang tan boleh tangkil beli. Yang sapunika ngiring ke saling mangkin beli. Mereka ke jagat dopur. jatene beli dot ngetel pang digeles tangkil majang ring nak kelingsir nah wale biang men ne male beli tangkil ring ide bagawante ya tepur itu terwene begangsar maka saksian sabun atos. sangkaning warah-warah ide adi jadi tan pisang kelugre memargi dinane mangkin sahal kantung sengkar rupune puniki Bos, buku tanpa guru, kalau gotongan, semut sedulur, pemekas, sarpo, anaut, kalau jengkek, pipi buok, kami, nah yang lagi kocap huruf, tanpa riwang deh ngemasin bayi, ini kemakawanan, ngiring jauh lebih keregang rumah nanti. Beli sampun ang jide ke punika gagana pisan beli dan jawenten kadi sapunika dan mana di tiang sampun melat pisan mangane presiden di tiang tangkil ring ibon di tiang ngiring jasa mangke nugi ngiring beli ngiring Wadi aja ketuangan persangger yang telah lingsir guru waktu sak nakep langit tidak adik kemudian gitu nyen ben lakar buku sejawan ngide sanang babat pakti gitu adik pangsing ke bos alpaka langi ya persangger adik jadi beli kadi anak kalit beli pang mesalit lu menukul niki yang sampun kenten pegancang ada di pemargi kasih rau Karyo kadun do. oh kayun-kayun ini jutet mana titiang sane mangkin pacang ke jagat dopur yen beli ten kayun pacang nyarengin titiang bagian titiang pacang sarang bibi mongke jalan bibi
Dong irengan yuk. Dong irengan. Kena Nah, nah benar sekali rencana ini dari Bagong istri. Aturnya dari rakani dah. Bos awan mekelone dan semua merabian naik sengai budak itu masih dia. Gua mekelo dia makurana ngajak bikin sen. Singkain mulai nih pegalah luang. Bang yang irengan ini dari Bagong istri. Oh, tuh konanang lang si. Tuh, Bagong istri Kan awogan. kurang ya. Urun di tiang aturang jasro paungu rengangan cokor dewo. Mangken rahajang cokor dewo rauh ring kuri dao kairengan tuk penyeruan. Kota kene nantuk ido nak lingsir rares ye ceneng jegek. Menraben ni dewa mantun ibune uli dao puro dijo. Uli korepan dijo. Sapun api lari santuk cokor dewo nyawes petaken nak lingsir. Yan ibon gelang. Petaken kita bukan Inge. ngapain godang gelang. Sing orang gelang dari biagong sing kayun bakal nyarengin gelang. Nentan mengedewe genah itu rako yang sapun itu. Ina yang kayu na tuh wago. Nah. Kemarin tuh pasang banten. Jadi yang gitu yuk kayu di dewa sing dadi pungal beli pangjak permangken je lungane kede. Nah, beli sangalah pang sing ngenah sang bodoh. Edeng sang kemo. Nah, wale ireng sarang duwenang. Ale ayu wakat lacur ya. Sampun ang beli sumaniyo. Ngiring gue nang ngala ayune bi. Yo sampunang yang saling jempulungin. Sing pamu. Nah, yang sebab dapun penlandang lang. Pang sing kasat dia. Ngiring beli ngiring. Ini mari mangkita jok. Awet darat. Sebelum nekat di penempening alas. Iya. Aling rasa kesiran Ai angin. si sen angin tek. Kuala, sar, Di tiang. subuh sakit nekat di tengah alas. Kenapa hi? Si sen dari cacau. Pati kacuh ngeraos. Awak. Gelap itu. Nyamat-nyamat yang macan. Nah. Sedang tadi jero gede yang nyelang mari sing tadi ngurang macan. Macane kilo gede patuh. Jero gede. Oh gede, gede. Mau biasa kita nang bareng wae Nggih. Ngiring. Ai, me pestek main. Kami alas. Oh, ini yang Kok pulang ya?